Qanday dedim? 1,5 jashar, ha? 1,5 jashar. Assalomu alaykum, tuğanlar, qandaysыңар? Sizlar менен базар xabar. Бүгүн суббота, туғандар. Суббота күнкү Жалалабад мал базарын сіздерге тартып көрсөтөбүз, туғандар. Базар арзан болуп жатат дейт. Сіздер болсо биз менен болуп, видеону көрүштөн мурда туғандар, ар бириңиздер бир-бирден лайк баса кетиңиздер. Каналга болсо катталып коебуз, туғандар. Азыр угуп турасыздар, лайкты басып коюңуздар, дагы деле лайк кнопкасы менен подписаться кнопкасын басып коюңуздар. Биз баштадык. Сурайбыз азыр канчадан болуп тур, эмне болор? Ага, канчадан болуп калды ургач торпоктор? 39дан 49 миң сомдон болуп тур, туғандар. Ургачылар. Туғандар, лайктарды басып, каналга катталып, ана мал, кой, жылкы сатам дегендерге реклама деп номер чыгат, кайрылсаңыздар боло берет. Анда эмесе баштадык, бисмилла. Эркек торпоктун соодасы экен. Канча бердиңер, туғандар? Канча бердиңер? 46. Эркек торпоктордон мына туғандар. Дагы. Канча доодасы, брат? 47'den. Uy, блядь, тегине деген, а? 47 миң сомдон болот экен, туғандар. Кайсы канчага кетти акелер? Кайсы? Ну, канча болду? 50.500 сом болуп тур, туғандар. Эркек торпок. Бычаралар. Канча бердиң, туган? 47. 7'den берип тур. 7 миң сомдон, туганда. Эркек торпокко. Мына дагы торпоктор, эркек. Бар эркекпи? Эркектер экен. Канчадан да отасы ака? 50 миң сомдон кем бар, а? Канча сурап атат базар? 45'ten тегиз сурап. 45 миң сомдон тегиз сурап тур, тугандар. Эркек торпоктор, тугандар. Мындай бир-бирден көрсөтөбүз да, баасын сурайбыз. Баары бир комплект экен булар. Ава канчадан? 50 миң. Дыйканчылыкпы? Дыйканчылык. 50 миң сомдон кеми бар дейт, тугандар. Канча сурады? 46 миң сомдон сурады, ба? Болду. Так. Мол торпоктун баасы болду. Жөнүнө тамашалап кой. Канча берди ака? 52 жарым миң берди деген. Мына топко кирели. Мынасы ең дәділ мынал өкі. Кайсыңа берди ака? Мен мынал екі кішкене алып кетіп отыр. Канчадан берип койдуңуз? 95 миң. 47 жарымдан ба? Мен жаман айтып бар. Экөөүнө 47 жарым миң сомдон берип тур, тугандар. Малыңызга карап алдым, сизге карап алдым дейт, тугандар. Кайерден болот бу ака? Судан зарар экен. Сузактан, а? Болду. 47 жарымдан бердим, мына эркек торпокко. Тугандар. Канча берди ака буга? 50 миң сом берилип жатат экен. Эркек торпок. Мулар чоңурактарын сурайбыз эми. Тугандар, лайкты басып турабыз. Ойло тебет го. Канчадан булар? 67 миң кеми бар. 67 миң сомдон кеми бар. Дыйканчылык алгансың угам? Алдың ба? Өтө жаш баштапсың, бирок алып сатарлыкты. Канча сурады шуларды? 62'den. Болду. Жак-жак чыкады. Канчадан да отасы ака? Булар 60'tan. Алгансызбы? Бурун алган. 60'dan да отасы кем бар, а? Канча берди ата базар? 51'den? 50'den сурап атат экен. Базар, тугандар. Бул жагы ургачыга өтөбүз эми. Эркектердин баасын билдиңер, тугандар. Лайктарды бир басып кетебиз. Так. Ургачынын биринчиси. Канча деп атасыз ака? 55 деп атам. 50. Канча берди? 47 берди. 47 миң, 55 деп атат, 47 миң сом берди деген. Жакшы. Булар. 35 миң сурап атасыз, ургачы ака?
Uka qancha bo'ldi? 38. 38. 8000 so'm. Biz boshqa so'raydi otni bilan. Qancha berdi aka? Berildi. Qanchada o'tasiz, va? 51. Sen chuqam, bir aytchi. Cho'ng 55, kichinasi 40 kami bor, ha? Urg'ach torpoqlar, tug'anlar. Ayting aka, bir chekadan aytingchi. 60 50. 60 50, ha? Qancha so'radi aka? 55 45. 55 45 nar. Senikin qancha so'radi ukan? 40. Mana tug'anlar. Birinchisini 55 45 40 so'rabdir. Tug'anlar. Bozor xabar uka. Qanchada o'tasiz aka? Qaysi biri? Qanchadan o'tasiz eko'ni? 285 kam. 40 dan qo'yda o'tasiz aka. Bir 35 dan so'rayotadi o'xshaysan-da. 35 dan so'rayotadi ekan to'g'anda. Qancha bo'ldi torpoqlar? 35 dan kami var. 35 ming so'mdan kami bor deydi to'g'anlar. 85. Qanchadan torpoqlar to'g'anlar? 45 ming so'mdan kami bor deydi. 039 жарым bo'ldi to'g'anlar. Olayotganini ko'rib qoldi o'zi. Urg'ach torpoqlar. Qanchadan aka ko'n? Qancha bo'ldi aka? 84. Ova polni ketdi. Tushib qoldingiz aka torpoqingiz. Ishni qancha bo'ldi aka? 40 kam bor. 40 kam bor. 36 ming. 36 ming so'radi, ha. Ha, Qaysi kanal? Bozor xabar aka. Qattiq qo'yasiz, like deb bosib, semiz like'lardan. Shuna to'g'anlar. Buni ekovi 76 bo'ldi. Nos qancha aka o'zi? 47 bin kami var uçak. 47 ming kemi bor ekan to'g'anda. Bachok, sen aytaymi, qancha bo'ldi? 45 ming so'mdan, ha? Qancha so'rayotadi? Bozor xabar. Bozor degan aka, aytib qo'ying mana shuni. Qancha bo'ldi aka? Turpoq ko'rsating. 27 mingdan bor. Bozor degan to'g'anda. Jetni olam desa to'g'anlar egasi keldik. Ya egasi mashinada 27 ming oldi. Ekonteng olam 27 ni. Apkang. Ya bu 32 ming bo'ldi. Zek bo'ldi deydi. Bersa, bering desa. Bana aytdimi ha? Alda deganda. Cho'ng uylarga kelib qoldik. Bo'za ukam, ha? Qancha so'mdan ukam? 115 120. Qancha tug'an uylar? Narg'isi? Yaqin bo'zmi? 115 120 dan kemi bor, ha ukam? Ha, zo'r bo'lagan. Qancha tug'an sen uylaring? 80'den. 80dan. Başka ne canlı? Qancha bo'ldi tug'an uy? Qanchada o'tasan arpasin? 130. Bo'zmi? Boz. Bozor xabar aka. 130. Azamat. Ko'rjansizlar. Ko'kjang'aqlar bu. Ko'kjang'aq jarmili mol bozorda bosib ketdi turib, Nur-Sultondan boshlab. Bek Sultan'dan. Nur-Sultondan boshlab Bek Sultongacha ekan. İlgisi koyar. Ha, qanchadan aka bular? Bir bog'larni aytdilar tug'anda. 70 ming. Targ'ili. 65. Bunlar 75. Bo'ldi aka. Varpıdan bo'ladi bunlar. Bu qancha bo'ldi aka uy? Bu qancha oldu? Ömür. 100 odam. 100 bo'zmi aka? 15 ga berib edingiz, ha? Dem uyda konkurensiya yo'q edi. Uyda chayqovchilar boshda aylanib qo'ydi bizga. Bu joqqa sen 90 ga berib berasizmi? Qan uylar, muzolli uylar tug'anlar. Erkak purg'ach, ava balasi. Qanchada o'tasizlar? Ha? 140 ming so'm ekan tug'anlar, urg'ach turpoq bilan.
Allah. Qancha oldu? Aka? 145 ming so'm bo'libdi. Galishdim. Ana reklama bo'yicha nomer chiqadi tug'anlar. Xayrli bo'lsin. Qancha oldu aka bular? 110 so'rayapti. 110 ga qanchani tug'ani? Bo'z bu? Birinchi tug'ish ekan, bo'z 110 ga so'rayotadi ekan. Ha, yaxshi aka. Qaysini savdosi bo'lib ketdi akalar? Bunovi. Narxinisi. Bolasi erkak ekan-a? Urg'achi. Qancha berib qo'ydinglar? 126 ming beradi. Bo'z o'xshaydi ichidagisi, ama 126 ming so'm beradi ekan bolasi urg'achi. Qanchani tug'ish aka? 8 tish. 8 tish. Bolasi keldi onlar. Qancha dodasi aka? Sağını. Qanchani tug'ani? 5 tug'ib qo'yibdir aka. Bolasi urg'achi erkak. Qanchada o'tasiz? 115? 115 ming so'mda o'tadi ekan. Tug'anlar. Nag'im beruy. Bolasi erkak urg'achi. Qancha so'm? 150 ming so'm ekan. Sanilar. Qanchadan nima bular? 150 bo'z bu. Qanday parada ular? Semental? Sementallar ekan to'g'anda. 150 ming so'mdan deydi. Bo'z. Qancha tug'an aka? 4 tug'an aka. Bolasi erkak urg'ach ekan. Qanchada o'tasiz? 120 beradi. Qancha berdingiz? 100 ga jo'l qo'yib beryapman, 100 mingga bermayapti. 100 ga jo'l qo'yib berdi o'tasi. Ha, yaxshi aka. 3 emchak ekan. Ha, 3 emchak ekan. To'qol. To'qol qancha va? 200. Semental bu? Shvits. Bolasi bichar ekan-a? 200. Qancha so'radi aka? 170 ga mi? 176 ga so'rabdi onda. Bolasi erkak ekan. Uyg'on. Qancha berdi aka? 115 ming so'm. Mazar xabar. 115 ming so'm. No'y o'ta cho'ng uy ekan to'g'anlar. To'g'an qancha bu? 300. 300 ming so'm. Bolasi erkakmi? Qanchani tug'an? Ikkinchi olasi 6 tish. Qancha sut beradi ekan shular? 20. 20. Abi men 5 turba bo'lsa. Hozir ham 300 bo'lib qoldi. 400 deb chiqqanda to'g'anlar buni o'tgan bozorda. Hozir 300 ming so'm deydi. Aka, oldiga turing aka. Oldiga keling. Solishtirib ko'rayin. 210 mingga so'rayotadi ekan to'g'anlar. Bu jog'imi. Bunda uylar ekan to'g'anda. Süt var. Qanchadan ekan? Aqchasi. 120 beradi. 120. Erkak bolasi. 120 ming so'mdan berdi degan to'g'anlar. Ular kimdan bu uylar? Sizlardanmi? Kazakskiy belgi головкалар va? Qanchadan aka bular? Ular 85 dan ekan o'qdi. 75 dan. Narg'ilar 85 dan. Erkaga bari, sizdan mi bari? Erkaklar yo'q. Shunday to'g'anlar.